kro e betra say sunsun pensem biara e wo Kumawood TV e betra say sunsun pensem biara na ade chi a wo mu ba bia wo so wo de wo haw ana wa mane efa yo wonyan na do for yemoson for India spiritual doctor na motenenkan ben fi bebre na do na atemenka na de ba kwa ne wo say ayin bebre o na meko china meko ne meko na china meko ufia baifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o say India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man o akoji sue hunu ne ntete ba be piem Kumase ahima kokobi 18 e di dwumadi sonko de boni pe bi e beba ye nchen eye eda ye ya wada efiada memenda na kwesira ti ne ka che won say wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem aware sem ene ma ye basade ama ma hu ne onya brabo no ayo sen madru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa the India spiritual doctor ka che onya ne say wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pimo Kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwesida ba cho pitie ne tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no denti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so what you say abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me so ni yi enso ohun kura bo se sebi enyado ono oba bo neti eno nte India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko di suamu ene ntete e de abagana mu e de board of 80 for 80 di se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante dru sade se form ye se ensu baba eso ehwan abrofese optimism e ba che mu bia de nte wase wo de ase fa bra be pim India spiritual doctor so e wo Kumase ahima kokobi 18 e de ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwasem de se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye pepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi enso be ne bo odua India spiritual doctor so pa ye no betena se ya ne wumbia ne aye ne edi amansan se nipa etiasia nipa ense ana se nipa oho nti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te ya ka chiro nyina ne se ebe na agudi bu ofi umami ana so wo fa wo sun ni na wo sun ni no se me be so si asun bi yedie me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mre no so 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 ngode ma no wantimi wanhia ena o ja ko enu nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia ha sika ehia agudi ehia wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka cho nyina ifu aye ba ko pese bra ne no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu o so mo bo mo di etime tu ade ndi aba fi ne mo ade na ntimi mo ntimi nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o Kumase ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopon adaroma ye be nhira so ade ama e be dia aye pepe ade ama ne ka cho ni wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade e friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fasinti ade chen on masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia akran ko fasin people India doctor say bra bia ne nyine ne nyon na rose me won ni say sam mofra no a o ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so me mra India doctor nche wontimi ma de mo ne de ni hia ne say na tare a wo hye a wonsie ora be pim odumfo nyakobo be fa yeso na bibia e boko ade na wo ba wo fa sin wo se le meka na se ensanom pa ensanom o boa onum so kura na wo boro bia India doctor say men ha ho men fa nko chinchini men fa nko nanti ba bia bra India doctor so e Kumase ahima kokobi 8 eda ya wada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa ana se kuru bi na tu dofo bi kimfie bebre mo ya se kuru na ba ifo twitwa so na abaifo de yakania abaifo de urani abaifo de yebia no ema no ha ho ne yaka chu nyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni abusiafo ye mo bibia ajo saso mo bibia akwaba wani gusu a wo hwe Kumawood television wo hwe obrena no so abapa ho sema mienu ewo fie hanom ene fiada edu fiada sedia na say a time with India spiritual doctor efiti samre edikwese na wotwe ebebo woni en edi ahia a yebedi nkomo pa na ene edikan ya woni edi ahia dia semadi kaka chone time with India spiritual doctor
Jumadie we so na wotin sem hinta enioma ekutia wa brabom na odi kina na unya no komasi bre edu se dia na chese what do na free India ho na fame komo na chiri no wo hu ba bia obetu anamo ediasi na wo hawo no watimetu ase edi amawo India spiritual doctor mpepi medical catcher we say na cha kwa na nya ira kwan kra obukumase ahenema kokobi 18 mo kumase ahenema kokobi 18 mo sa nifa so uduru 18 mo a wonse nifa so signboard si ho nipa sa den fifire ho na India spiritual doctor ewo wayi adwuma eda yawada efiada memeneda na kwasiada eda yawada efiada memeneda na kwasiada no pa no so di kwasi enwumre no nine na akwaje na home wohwe akasamfo nyina se a numbers no egu ho yimu baako na frɛ na wode papa no eni nkom na fe wo ha no ompe anopasi bre emfa mawo ena nso bedi kaka na sanso ata se bia bedi nkom pa enye asem ketua jumadie mi a medi ho chame ye frɛ me baka yoko menyankopɔ ne so na India spiritual doctor waye kare den dia mu ha ansa na mekɔ ne nkyɛn no ye twa ho sima me ba mekɔ ne nkyɛn makakɔ na kwa ba twɛme menko bia me ba zisia yo when you're for a yemoson for India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na temenka na de ba kwa ne wum say ayin bebre o na mekɔ kyena mekɔ ne kyena mekɔ ufia ba ifo na dada no ntu ntimi ma enu tina ma brabo na epi so dia ma enti e ka kyerɛ say India spiritual doctor papa bi o tukwa akɔ India man o akɔgi sua hunu ne ntete na ba be pie mu kumase ahema kokobi 18 di dwumadie sonko de boni pe bie beba yenchen eye eda ye ya wada efiada memenda na kwesiada ti ne ka kire won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem aware sem ene ma basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa ne India spiritual doctor ka kire onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mo kuma se ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwesiada ba cho pitie ne tini ebia meka ahobambo papa chen ayaresa ankremienu denti ekasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye niyi nenso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me som niyi nenso ohun kura po se sebio se be nyado ono oba bo neti eno te India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko di sua hunu ene ntete e de abagana mu e de bo adofo ne eti fo a eti ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante aduru sade se form yese ensu baba eso ehwan abrofese optimism e ba che mu bia de nte wase wo de anse fa bra be pim India spiritual doctor so wo kuma se ahima kokobi 18 ede ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwasem de se edua no bia bo eye dutu ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye pepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se na ne wumbia ne aye ne adi amansa nse nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyaado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te ye ka che onyina ne se ebe na agudi bu ofi umami ana so wo fa wo sun niye na osun niye no se me be so si asun bi yedie me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mre no so 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 ngode ma no wantimi no wanhia ena o ja ko yi enu nti de bi obeda obeso no abecho se agudi sha sika sha agudi sha wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka che onyina ifo aye ba ko pese bra ne no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho de etime aba obu on so mo bomo de etime tu ade ndi aba fi ne ma de na ntimi ntimi nhira so omo program na nhira so ama busu na oba India doctor o kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopɔ adaroma ye be nhira so edi ama e be dia aye pepepe edi ama ne ya ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asinti ade kyen na masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so de bia akola ko fa asinti bro India doctor se bra bia na nyine ni nyon na rosme won ni se sam mofra no a ye tuntuntu ana se tintinti no o ka so memre India doctor nche wontimi ma de mom ne de ni hia ne se na tare a wo hye a wonsie ora be pim odumfo nyakopɔ be fa ye so na bibia e bɔkɔ ade na
wo ba wo fa singo se na make na se ensanom pa ensanom o boa onum so kura na wo boro bia India doctor say men ha ho men fa ko chinchini men fa ko nanti ba bia bra India doctor so e okuma se ahima kokobi abusiafo ima wonya ne ntie se mitwa me ho aba ya bai de na ententem so meko India spiritual doctor nchen na makakoma na kwaba na mebusa no se den ho esitie na afei yedi enkomo India ba emo ajo emo akwaba ya me de na ifi boko de ya me adum no mpa bo ye no wadi ase na nyime wiem so te sai kwajo ni bibi so hwesere weda na ni sia na eye kama but nye nyina ne nya ne sa so se na chosem ne ka se papa mu boni mu emphasize sanete okay na say India spiritual doctor so aswe so de bia ye boko bia de na kwa ti se weda ya di boko de oba no su no ko no sere na wo sere obi ba no su am mama ya su no nyesa next time ba wo se meka se oba na wo su no so siri ya na enseni bi e ya re ho ene madam bi ba me nchen oboni ni ya na wo su aden ya ojon socket so the doctor ma wo nsia no me nya ne me wo no he na ade na to so sa no no meja na re ho sem ni se wo se penfo ojon so de nyame se enkan eja wo mu eja wo me ne no kre ana ohye eja wo se bibia bi wo mu sanity nti ya na duru ba bia eya re ho ne hye ni nkura se onya abotre na se ne tie bia no aha wa ba die bibia to betwa eno ano no the doctor ogidi na so mi gidi eno na na kobasara ma ahotoso so eni ni da so na baba yes se de oche no wa mana yes wa chen ba bi pa se wo mra okay India na efia da die na se ahwefo na ehwe kwan transfer ni nkomo India wadama ye kase sasa edi ani sasa ebe samba tiefo nyina adwo na ya kire se afene kwa wie mu nsem ye bebrebe aka ye kase sasa and the question na betu dwa no esopa na obia diu abofro penio akokoro ni petuntumo ni pakoko ni petietu ni patenti obia diu ene se ye kasa sa o se wo penfo kwa o ne be o se kuma boa tromo no dware sasa duro die jano no fa ne hia enanam kwayas se ye kasa sa na eye ade boni ana ye honhom boni a edini pa chi se nipa bibia sasa ne de ono wonim se spiritual marriage ana onim se bia we one de how ni nyina e ma na se oba wa brabom no o mo ni nyi obibia ho se ya warim se eye adwumam se eye empratwem se eye adetom se sikasem se sukumu ba bibia je se obe apie ho nkwade o mo woni nje yo ni ba bibia o wasasi so a kojo sa na tie o se doctor bibia meye bia mi hu me ho ano mi a miniska mi so mi ni ahoto mi so mi ni asundue mi tuo fefefe kwa ba mi ni peduam ni ma kika mi ni peduam nyame ene me dance fo obi so ba o ka se doctor hu mi se fefefe kwa ba ka preference dama ebi ni ho ni ese me de to akuradi obewukura no ebi ni ho nese sasa no eya ade bia ebe nipa bra baba so edi wo hawo ni atete ni amane de bre no nese nipa ni asundue kura enti eba sa de ni se sasa edi na chi no enye sasa pa enne bonu ni emanyina tugu se ya ware se yarem se yedwum se we se bibia enti e ka sasa ni ye honhom a ebo enipa a otumfo nyakopo digya e kwa se famra sazi ebo tugu okay na ye ko ekohia ni afa anase eya na ewagusu anase de wo medase kwadwo medima ka se yemfa ho nyakopo afa sade no ama nemom no ewo abusuam ana ebi wo so ye kohia ana ebi wo so ye kofa na bebrenu wo so ya na ne yo de sade ne ba obi wa se de ne kasa asitie ne obetwa ko hia sunsum bi ne kasa ne niam bia anya sunsum ne de no definitely otimi sade ne gya ne kwan enu te benefo te hu maba ne mantom kasa hu penu amumu no hu penu amunyese hu penu se ne be ya onkoto sasa onkoto asem ye de emfa ma okra e ma ne niunya ana bi won so a esa edin esenti no anase omre bi wa ye ntampie especially se ba akoside ana ade be kye akoside fofie
kuda paku abra kwabra no ne sa na na keka ho ye omre bi wo mu a ye ntan fampie unse mprepi ye ta ka che nneoma no se so obedware a na efi a wotim se ye mo so a menta ma esum ma no wodware eno pa ho bi ma memo obi ofi obi aso ye de enware nta enyaw eno ma wotimi ahia sasana ebedi wa brabo so edi sasana de obetuma na ntia ko hia ebisu wo bisuom nemom no ne anatie ne se ba wa brabo se ebe ye obi bia apasa ama wra ho saa na sasana te obetuma na ntia hia obetuma fa obetuma saa na yanhwe ne sei obetuma hia ana se ewa busuom a obetuma nya saa de no afrim na di wa brabo so no abusua de no eya na eyesuma bi ai se de dwe na busuanim ana se sei kojo ye wo suma de ho a yesa se de busuanim ne ana tie ne se unse ye nananom mre no na eniema nte se na ye huni eti bebre tutu kwan kokogye ebosum de be hihye fie ho bebre tutu kwan kokogye eniema de ba be hihye fie ho a de ne ba fie ho no na ebo mu yie na esa se nipa odi ade ne bae no ese fofie anto atane mo esa se nipa no ona so ntie se na wantima nkyere obia na ba se obekire obi obia kwanya na gye so obetie no hu ade kodi a ebetima ya mabuso no a obia gya na nima na oluma so wuwe ekwoye no ama afiri ade ne edi fie ho nya nti abeda ne sasa na tifie ho na edwuru omusam sika ese o maware ese o monkoso ese niema bebre enti we ne kwadwo ebade na ese oluma ne de na kenye na yiso okoto sasa na so okofa o ha bi edi ababe ha o mu abeya o mukum woni o nse okofa ade paba nemom ne sense o de baaye no na o ma hu ne yenti no afra sa ba beda ne problem edi ma kwadwo ti electricity ebe mo charge o phone ebia se camera ne me koso ni na electricity ene me koso ba satellite kuro betima chiwo kun ba ebetima chiwo kun wa nkasa omu nti sanete ti sasane de dodo no aye ade e wo fie ana efie japade mpenfo na kokofa ba ye ba o manti amfa ankontina aba ye problem de ama ti se paracetamol uze kwadwo so ti o ya betima no paracetamol mi na ma ho ato but o paracetamol dodo bi wo so betima fa betima kun sanete na eya na nipa ba kofo ene kofa ba buhie na eye den na abusuan ni panyina yetimi obia ti hyase ti awa kwadwo simple ne tie ni se ozo kofa ye no wona die ni mu die but obo edin se efie ni nti na ode ade ne ba na se nyo no nko a o se se ne be mama busua tumpon babusua mu mrantie ebenya adwumati tuwa no ma ya adefo abusua mu maba wa benya aware akọ na onzo ma ya maba wa papa ma o bibisi abusua no na abusuafo ni nyina epia omu bi onse ampa abusua mu nipa na eba onse adwene ode ko mentality na ode ko kenya adwumboni o na okoma abusua ni nyina ejo yie die ene won koso no ho bambo ejo de ade ne besue efie no de ma abusua no edi se ma ko di ni nya de ene ma ni ni de ene ebeda ne sasa ma mu nyina abeya amko ahamo na mo okọ nipa ba ko ngasa ne ko de prepi no wo ye abusua pani wotani abusua ni nyina atase abusua meeting in fact se de abusua esi ekwa ejija ne de na nka me pese me tu kwan kakra ekwaje tumi bi ede ba fia ema tumi ni ba behwe omo so kwadwo enani na nyina no ye omanfo dodo no a omo nanan kwaje ji tumi be hye tumi ni gusu ebo omo all because so mu di ade ni so na meche na omo de sense omo ni no na ye vice versa na edidi omunya ndi nipa ba ko na tu anamo na o tu anamo no ewo abusua ni nyina edin mu se bibi ba na mo anye dia sense o ye abusua ni nyina edin mu no ebe ko for house de amabusu na ebi bedi ni ebi ni omo ni ne kwa be so a oze fa so antimanya ni di amade oze kwadwo ni ade ne tin se obu ha so ba o de ade ne ba ofra busu ni na se me kra mo se me ikosi apa ade so me di aba nti me di ade so ba ye no ye se ne yenye o kama obi aya we se ne be o kina bi ebi kura yare anase wotie ne na echi na wotu kwan nipa be wo fie wo yere etima ye bibi di ama ade no eti ono de otu anamo no ba essence nya anamo mboni but mo am wo fie ono a odi fie ni jam no mo na mo ma fie ni nya problem to ko yo sanity ti sesane de anse sebe eso sebe nya do wa kasa krama akra no se krama wagina de na ba fie so ba be boa na se krama no o me boa wo bibi ho ne so de krama no so ba fi na makom de na otimi wiwo na adwen sesa o fra no kra na ne buafu ete se wa kasa wo ba akwado na ba asase so omra me so mu woni meme yankopon de ma de sense akwado wan hwe ni ye okwan bi so no esetim ko ye o how de ma
sana sasano enya ade bi ati baabi na wom no eye ade a wo de ba fie na saa de no afira abedane edi unya edi mo abrabo so na nya ne papam ne mu ne bonim na yenhwe ni sei se ekoba se ade ne sori tia abusua mu nipa emma peniko enkoda den na eya na ase ehaw ni nyina timko ya ade baako yesi efie de wuramu a sika pepe sika wonya bi efie de wuramu a wade pepe wade wonya bi de timko ya ade baako sa so nka ewo bia ne se ne wote abusua ni on se ne ntie ne se suma na de om de babusua mu a na office se me bo ha ele be yom yamo ebi America sei wo hu se efie o ma ya ho ofe emu mrante so yakintene wa ade na me fa ware entake wom omo ofom kwa moto menya be mani biu na so se ne be ye no enti wo fa sai ho on se spirit e no omo nam omo se be so se omo nya kwasiafo omo ni ate papa ene benefo so aka asem ya to se obia wo ba bia makoko eye ne ya nti omo ni ba bi omo take wo be haw to mo take wo firi wonom so ati ase enti omo ni omo so omo husunsumu ade kra sana wo ba be hu enti omo ni ba bi amoko oni ba bi a omo bo ho be ti wa da ha mu yie enti ho na so wo bo wo de ha mo eti ekobasa na se mfa se sa oba na wo abusua ni se wonam na be me bi hia na wo da wade se pe no tikase no muta sa na se wo oba ntu timi apete be ma no yes ada india enie o se sasa na edia abaya na kina na be ma na kino se o kwa aware yes se be ma obo bra na ensi o ya na wo yira mo ana oba so obo bra na anye yira do sike nyina twantema edi bi atwa na ntwe na awe eni to oba no ko ma ni je me ba aware num nti oba ye problem ama wo be ma ko se mia unuam ko betim se bra unware asemesi na adwuma koso my face o ko ware sister asemesi ni ba fia aso onyema nyina ye basa okura watu nsanom okura je se fere kura ni woso no bi bia ye basa obra bontisa e jo betra se di ampo ko fo abaye mi bai pastor ti share sa problem we e je ko basa de ne bi se be ma ko se sa na tere na ye ko se ye ware emani je ba ye bare ma ahoto ba ye ware ma nkoso ba uram ko wa ba ya bibia de ni je bebe bia etiko sa de ntina me ma wonko enti oba na asansa de ndi na chi no edi na che wuro fi aba be sei bibia minimo bia o se me rasmus na me wande na ni man koyo bi ko ho asmus de ni ba ene matoka ene masifie ene mabia adwuma ene me koso ba kontu na me bra no me fi obusu afaso bebo ene ayeye evidi abaye kura kwa madwuma kwan nyina sati bie mame ene so wo de sasa ne di abaye enti abasa fiofo nyina mu ma ne mema nyina di omachi se ni pa kwa ofo no adwuma kwa timi start se collapse yes yes essence ne di leche no ntine prebi ansana betu na mo bia no also otimi hwe oduhiefo a owani ehunu ne kwa akiri na ansana betu na mo bia se mahu abaye bi mahu abrante mahu me pese doctor wohwehwe mu ma me hwese ebeboa me na semboa me but ene no ye hwe ne nufu ne to ne nan na bas e ho apani ajopo itu aware no awo kwa aware no a de che sasrasa na ye nsem bibiri etire mizika sasande oni respect the man age bia na ono no ye ade bia okuta nyema ni nyina okuta spiritual marriage okuta disappointment okuta promise and fail okuta spiritual okuta nyema je se ono de ni ema so se o mani pades ni woni ye de enje o wabrabo obese niema na emprepi no yetimi hia ebi wabusuam ebi timi kofa through wankasa oni yo no niema bi eti se kobasa na se ababa wana na abrantie no o makom abom sa so butu na mo no nam se be ma na oba na bitini so nti no automatically wasa di bia ye bia no etimi eka no na se wonyoma nyina kojonu se because asemo lady bi mema osiso mema ne twempere makoma 5 to 6 obi oni ni date ye bia kwa abrochire jabe na lady na hot cake obi e pe no that's why you fam kwa kwa abrochire more than visa just oh lucky only tell nyama ye sunsun papa di rechi o se benefit e bompa pamumusu e pamu sesa se baba be de mo e baba sesa ya brabo sesa no just o sesa abrabo o sesa eniema papa e de boni neba
Ono ne sisa no won sisa boni mfa nkomfa papa mo ne won sisa papa ne de kono de boni aba it is why abaya now to say and I bema now to say meaning bema bi okoware sister no come on nya yi de but eye ono abe say adwuma wo ye okọ adwuma bi obafi o de kakra o say bra o ma bra no ho kwa bra no ho ye ne ho ade be kan ne o say mfie mi no on kọ adwuma kra mo bia nche no one sidida nti ono atra se din hu say a ne be fira branti Izanete o shani abrante ne coin no tu free ne dem. Kotra ne maame mo chen. Afro ko adwuma no hu se ne ba so and say better say abrante be de o be free ma brabo. Say so o ma brabo nya me hye na hu ni be. Ti ko yo sasa ne de e di ni panya. Enu nti ne cement na ho. Ment na ho. Otoso. Ko yo nsa fi so kwa wie. E mu nse me bebrebe. Ye o mo sasa di o ma chi mfie bebre. Abo ma wari atuogu. Abo mo ne ma papa atuogu. Edi yare abetu omo so yese o ma ho di nyina agirga no ene omo nama no nama hwa ne se baby obenya hoto obenya asombi san se obeti ha obekọ sasakure di nechi ene me nuarum sirimfo bi ba me nchom da bobo ya ne ba no ma so mo kamera hoto ma o se doctor me kwa esi mi fie bosum di mechi me kwa esi mi fie bosum di mechi me kwa esi mi fie bosum di mechi ne me ka che nuarum yesunsun djuma asofo amalam ne akonfo nyan nipa no wo se sunsun bi di nechi no nti no baaye wo so baaye waka che se sunsun bosum di nechi bosum di nechi se wanya den ono wontim ne bosum ne nko enu to dwa ato awo wo so wie so agi disika ugi sika we na ka che se ni fie bosum di nechi ni fie bosum di nechi se de no onye eye bebre okasa che se fie bosum di wechi a wo wie okọ you call yourself a spiritual man enti enu nti na wa ba se wo spiritual man na wo sunsun mo ne watered ene sa fie bosum na ndili wonya ne fa ahudie ene ma India doctor ya na adwuma o maso ene esronko yes say wo ba say bosun ya be fra bosun ni na kasa say so de di wechi be so ni na kasa say gene e motor eye hwan ne di wechi o be fra ni na kasa brebe adwuma bi a me o doctor me nam say ya na asen once na me te kasa bi wo maso ba me be wura me te sa de ni bi me nam me te sa se e fra mo machi eni bi eye ni ese me papa ne me maame ne madam fu bi ni na kasagum na boni di na kasagum na ni di nkomo timi yi anu won ti ase esi bebre lady bi so oba o doctor me namo a abodam fu hum ya wo se bodani bi edi na twetwe ne be ma sad ni kodura ne fie ni papa pa nse ne pe wo tikase wona so tise one side na chi bas ensem hankrofo lady bi oba me so doctor hunam kankan pa na hu baka hu lady na baka ntimi twoni wo ba bia ye kama ba bia mani hu ye bia ye kama ye ise kwajo na ni bibi senti pa e friend hu kankan o se doctor me namo a de to she me bag mi sa e friend say spray e she the bag won antika kire no yi tissue dia bones no paper no motuom kakra no say spray ho serious o se baby obepie bia se meet na bibi no kwa de bi meho any 5 na kwa de bi ayenche bia okọ na ayenche nse so ma otimi hia bemma nipa ni di nkodu se abibi akoye nipa ni timi ka kire na o se ma ne wura ho ye cry so by se doctor me hia man bi man no mu fie usika na man no wanyini o so onware da no hu mi apro so be wa na obeje di so doctor meni ni kolife no fi flowers ni na ho ye wura ya mo sama ati ba ko ye tiase enum drink akwa de bia ba fie ho flowers no abe brand to just ande odi hu video na no olma ba na da ni mo ye hu video kwa de bi ba 5 na ho ka che o mo se obeko washroom no so no more than 20 minutes that so te so no so eti flowers edua na fefe nyina kwa de bi maba ha oso no hu yesen ke bi a chance dan kokko ne chance da na efie kama se kwa de bi aba ha osafro hwe dua ho no nya bibi dia pra no na boy ne ba na ko guada because after won timi nsuo biem won timi be biem hunam kanka kunu aha no beta ba bi a titru ni ade kwa de bi to ano na kodwo efise wo kwa de bi a oba ba bi na joda ne ya nwumre be samre ya ne kwa de bia ba hono ana ohunu se ni ntini onu ni ntina kwa de bia ba ho that's no nim ne ho yes wonya sasa
na sasa no omo dane niema bebre obi timi kwotena fie bim efi na okote onu obi ani asem o sonso no ho eso timi ko hye nipa baako po fie wa nipa no nya fie wura onye fie wura ba onye fie wura bu eso nipa no betima tena ni je so di nani a ma chese ohu ne onye esi bebre sasa no na ato no nipa to obi wo adwumam ye ma na adwuma ye na ade excuse me onu obi ani asem kodwo na so begie di se nipa baako timi tu na ni si ni suma ni bi oba bi anya ne feda sasa no emi no chese yesi wo mra nti obi to say ada wo yesoma wana sasa na di wachi bo niam tu fa niam sesa wa bra bo papa no de boni a ye de abro India ye kan je wo hwe ye no obebusa ho nsem bebiri na ne nyina mu nso wontimi nya anu ye bia emfa ma no wana ho nsem obusa na ne nyina ne se sasa se ma ye kan se ewu bisu a ebra ehya se ye di nya wona bra bomu ana ehya se ye woni e bia dedi wo di bra bomu kojo me das bebiri any age I started na started the early time I be share ni bia e bia wo de udi be 20 years na wo share de unya 30 years na wo share unya 40 years na wo share unya 5 years na wo share timpre bi dia na ota kan ne se adi die ase ya asemo ko mi ka se be 2-3 years na me 20 years se mo be 25 years eni ma bi se na mi hu se menya 25 years me da so hu sa de no eni wo se bibi yes o se me pe bi fa listen who started experience at the age of 20 is when you're 5 years when you're 25 years sad you know that so edi watch but what I see it is sad there e what time you be a share ne there who say you wa kola bi wo ho om de ne ba maso na o ka che ma me say ade say na akora na fam nti say wa fa na ma me anya adwuma no ho a say na akora na be sie wa fa anya adwuma na enti wa yes omo kwa mpena so be kemi bi ka kiro akora no obeya akora abone ojutwu nkrofo ebema ojutwu ne de one nkora nyina abeda awo mantem bebre yo mantem bi akora bi wo a obe 6 years 7 years 8 years one nkora wontem wo nyina ada sitire yes ono so ade ne tinimu o hia ne de ntem enti bi sa akora se wa anya ne ho adwuma no nya 20 years den ne besi ebi ye maya bebre so tete sa enu je se maya be wo mo sa hihye mo araso mo ye lesbian no mo ye ho bebre no a enye ade se bi o hyeda kotu ade no nemo eye ade aba sua ne so eye sesa sa de je benfo de bebi ba se ne o pam wo mbre ya u je amerika tu a enye de enye yi enti ade na nim sa ha wo fie we no fie miensa ebe ha wo sa kopin so be koda kamera na esi ekwa bebiri so ebi de timi fasikam mo so tu se maton ade pa ade ameton na 50 cedis wo na 20 cedis ba mi busk na che krata wo na 100 Ghana krata wo na 200 Ghana krata ba mi busk na chi no mi hu obi aso fai ne bag ni so yi na ma dwon for bag ya na bo waste bag no na kra de ebi wo mutimi de yi bi pa soso na zi Baby, you say every year, you the credit to still, it will be a try your own. What should I monitor? Say, 50 back, way back, or whom you have not cut 2 cities in 1 city, near so my 5 cities. We should go to meeting with an old train issue. Oh, also, the such dinner channel. A bonnet near my to go. A bo, just a why, ya, my Jinikuna, our bobbles are snappy, asa, there was all in out the car. Tisa saade na everyone ko jo bede na braboneti makoya. Se saade na nya ye bede na waware ko kunkwa anyama koya ma okun ne bia so. Saade na di wachin de ko aware beti ma kunkwa da ne ko winsani. Ona wade akosa. Mo yo mema bebre no momoro. Enso wari yankani ji aba ko behwe nkwa woni politics modua afa kura na wa start eburu. As first na ko to politics bag modua ne be. Wo kama timi ada je ko pepa ne dem ne niam nyina eso na obusa so timi esa adina on tumi sese di na kinu no nipa bebre timi hwo mo akonfo efa aduro num ne ade dudu no ye sesa obi wo wa wote hodi onya kronfo ba di skatu wa ade timi bewura ne mu
sasa me eyo na aska so pe 20 Ghana dia ya adwuma sika da ofa ya atwem ni ache no wadan ne kromfo enu nti se sasa di wachi no se wan pa no na ka so de wo kwa onu akwa tim ahye ho akom yes only say nipa be bra car bomb no dudu no anya driver na mistake o obo a driver ni so we dey baby amadu dey ba ben nti ya do ben na so be cross te ko pa na wona tiko no ne ka na hia gran na asema to driver ti sasa ne de kojo se wa anya adwuma ampam sasa kura di wachira na abetuma pam sasa kura di wachira ji se wotima ba India doctor nche ni ya sheduro mo wodware na pam sasa no ene sa ne mani nyina afiri ho esrefo kanka sebi ositiri yeye se semni ka se tiri yeye a o ka good luck asem na obusa ho se utiri na eye o se tebia wo nan utiri na de wonante uzo bo ye o ba bi ko o ese o kwa na ni tina se menko bona na so se ko diom no ho na ko hia asem wa ko hia kwanhia wa ko hia problem ya so se mi tuo pa na mi tintene mi se me ko mo hu ne ya mi duru ho sasa kura na edi usa adwuma nti sasa ya ade bia e fa kojo se di wachi a bibia be bia no unyankunimdie unyankoso esini bebe exams hwe nanu ya si university ni bi o se den wo ye PEP so ti say legon se hinfa se enye legon na school from bachelor as staff for correction wa control ni PEP per view yes wo road kojo yesu ani eru friends Lambadis said Lambadis o said Lambadis obu Lambadis owuro sa krok o yesi bo ti owuro sa basis we do owuro ba ko toss we na ne kon asi ho enu an wawu o ni aye the last people na ochro yo and you say last week en kon status o mo ochro say me say awon fo mo ma ni mere ye ni be bre exams o mo ko ochro ba paper na emeto wo mo bebre enu tu sesa ne de enya de wo jae woni ye nam ne oni ye nam choni nam de bia ni nyina ne so be ho adwuma no ba de no ho no ye free India se ebi ewo bisua ye ne nkwa na nyina anase o breda ne besai on what ba de no ewo so ye nkwa na nyina kopem se wa ye ho adwuma kopem se wa ye ho wanya o se ono no enu ne aduane o mu di o o ha ne problem na wo ko na onu na ni gie woye kese oyo bolo ni ho tono ne o se onko ha o mu dia ene na oni asumde eti obeya ase ne obeyede obeko ha mu won se aisa ware fo mienu ti wo so mo ntem egoa na otufo nyankopon abofo ehurihuri wo ho e basa na ebo nsam ya na bo nsam the confusion atu omu na o mu dwem no mu huru dwem no mu kuntomo mu poma no mu twitwa mu sika na bo nsam abofo so ani age o nyankopon pe peace won se kwajo ufifie adwuma na ko du fi na ko hu abusuan no mu di agro no no tiwa na papa no wo me ye kra no ani age no wa me na wo be piefie bia na ntoko o ji se no akoma o hu ni wo to kra ye mi be ko fe se kra be kokra na jadem me kokra na ntoko atwiem ji se wo ni asumdi e ji sa ne ba emfa ahoto ni asumdi nye de emre nipa enu tire benfo bu be se wo kum abo atro mo wo dware sesaduro de jama no fa ni hia na ye ka se otromo eye abo bi o na timi ba fie bebusa eba bebusa na bra ho nsem o ba fie ba mpaebo o visit spiritual doctors spiritual fathers day in and day out sa tromo na nkasa ka eye tumi eye bosum eye suman abo tromo ye de ne ye niema bebre na open na bebe na open ngoma kra na form na ansa so betima kum tromo no ye wo niema bi o se udware enye se akum trom ni wi ne sasa bedi wachi ye kasasa etimi saman eso asimesi sasa edi asimesi achi ni sasa sewe ni sasa yese asimesi sasa nie owuye ni sasa o se pam ni sasa anase bibia bafia sasa bia bafia ese fia no o se pam sasa ne kro sasa ne chese sesa papa no edi boni abrɛw ewo fie bebremu ewo nsori bebremu Ese ebusuan kra ififim kra ebusuan tonton kra do eye no nko a no bi ntabi eye easy wura babia senipa kojo for baby mam chen watia sorry
na nipa wo ma so ne kama na we na dey no be obi ba sorry ni bi obi ba sorry ni no ne so for yere misunderstanding but na nipa ne dibem na o sen ka so for sunya abotre nipa ne kasa but I love my wife o kan ne say okota na irechi se na nipa ko so ye honhom e na be sra o mo eduru ba bia nipa escape nipa o say nye say edi o we have so many people so mo din akese but when it comes to spiritual realm akasa o mo ye down oh omususu na nkwa ni mu ye papa osu bempa na no case onyai as a spiritual person what's say me timi it is a picture chiro koyoti na me chiro o say timi it is a picture chiro oda also timi hu say mama hwe manam oyie musuo di manim oh and not na normally when you talk about pure spiritual people like us na nipa suru omani mu ade kwa chiri there was a time am to santas na me beda me sime nya me tia menum na me niketo na me ko na mo hit ayi bi wo na me hit so na me tum kwajo se ma bre me to ho manda tase wo de bia be ka me to ho manda then mani gisem tema me yam shi me propose hit asoso no that na shi fie pa e bi na ko pe to carpet so say ba bi ewu wo se ka be shi flat because no esimi chepe na ani gisem ne say me ni popitri me si su me na imu ho me popitri na ko bo ahomachefo ko that ma share funeral na woni mi ame me popitri pa me ko afre me ko na plug ya dum plug no na ma sama nim 3 times nko da dem say hey plug me so yo afre so ni nyina awe afika rubber cap no so anane kakra ye do switch no hey anya me nwa won say we a spiritual person and never say na o say timbe ba wakwam o say fidie ni sisi na me papa me bra pe ni osu bempa me sire no spiritual work won ma na ni nya di wo ho na yesu fidie wa time hu no won nante nko ho o say in the spiritual world no omna me sua di firi ko me kire no so won say oba India doctor che wa dey friend say before and after wallahi Allah won ni asem nhia ada say asin no ebesi waduru ho ana say asan no ufiri wa na asi wo so bo tun say eh edia bi ebu na papa bi gina mo wana otwin wa na abu esi bebre obi timi kofuka esika no yama wonfo me na be di kan am twate ogini sika kan nu bi agran yesi mu ni pe obeti the next news kana won kofu no be bia nka oti esi ahwe asem ni be bia na ka wo tena no oto no wawu wa change no Sana niamante also if we have the spiritual eye ni nyame no kasa bibi also nyakopon awiemire mu no enka ne tete no nipa bedinko ene de o se o de befa da so yi sa niam ni nyina kire na afo etimi nua usu bempa o se sade na ko se ko hunu se the problem is kika ko se na ka kro nto also ye steady when there is so mu ye pacho ti ase na se wan hwe sa niam ni nyina yi a ebe ye problem spiritual people bebre was anyway yi omu eta yi omu say abofuna no omu ye adwuma omu ye mmere they are weak they are soft obebu say na spiritual person e dey na ka timi hwe ase na so tana free session ko ye adwuma session ba obi na mta me black card na me ba America gig say time me drew yours no me free video was me drew yours no because one pompe me time no miemu mame akwani miemu was strike no me fair be for so much man nim kunim eti time me ba obi a onim nyina hini kwa no so ba bi wo am say customs wo honom e hwemu pa mu wa na dia ba ekrobo senior school bi wo honom e mo tonku bi wo honom ese na bankare obi onim say akwa no say hono so de dem na wa V8 na me ba na America ba basa me basa nem te gugu na ka ne de makwa na akọ parking chense. That's what? Front ayo. Na me see ya. Me see ya pa me na kan sa o na yes wo say kan. Hey, ta ya tu. Moto no to se won ehye me nyina dwerega. I say this is a sort of thing when you're a spiritual person. Eba wakwam. This is a sort of things when you're a spiritual man. You enjoy. And yeah, you said, "Dear, my friend, no mum say just like that." Sana do ko. Dabi. Also, be
BBC kure oza abofo ni ye adwuma ma wo me me chawo say if you a spiritual person and you nko against you if you go be your damn no nama onu kra kakra se kwadwo kra kakra kan when you need to say every spiritual person be anyone now what I'm praying is say yakopo be ma reverend Usu Bempa na abofo ho ayedin na o makoso aka ni niema yie na so waye mere ba bia wato sini ba bia o ma ne pa bom ni niema mu nyedin se na be ya sinti dua bi ti se no ento no because ono eto no enkrofo ma ne hu ka kire omo sa asemasi ya hwe ho ye na se ni se na ebe wakwam na ye den na wankasa twa afa ko to omo na nimere ne prayer towels de omo nyina omo kanya omo ho na ewiase no mimi gidie ne se eduru ba bia ne yankopɔ beso odu ko sie what ase no dan ne ma bia di kire na minim nipa ebro makosa ade omo mabba omo bright omo be bright and you know anya mwa say Usu Bempa be bright. Oh yes, because answer gold be gold no ye de ni hyejam e ma ne nane na opie ba no wa bright normal eje Usu Bempa sorry time rate India spiritual doctor na wadi gusu a wo hwe no compensation ko bia no ye din komo afa ye sasa se kasa wedi sasa boni anase sasa pa na wedi di na di bi oni se be so bia no iyi edimano wezuzu ne samone wode sabe kabia no na ye no so asem honkomo na yedie time with India future doctor say ya na ye kono ti wutin sem bi say ya na wabusa ho na de hawo no otu na mon akokopiem wa henma kokobi 80 mu se eya ho bambo na wo pe wo abofrakte wontimi nkasa na so ntimi nante anase edam asifie abusuam kasakasa nipa no kasasa otoa no no ko bisibis na no sa madwa monti ase misro bekafu India spiritual doctor edi amount omoden ne fo ni twemu ahenma kokobi 80 mu na afei papa no onhwe no onsi anokwan emfama pa sikoko e wo fie nyina no betimi akọ abusuam no ne ntrase na afei ba bia wo se wode eto ede mamona fa hudie ni yede timba fie no monso abusuam timi fama de na mutimi eni so pa galamsefo musumu nyina no se nwe obi a ehwe yen a obo monde na mutu amo enko ayi makoko bi 18 na moni India doctor montrase na fe bebia wanya asase no e wo so hwe se e ho sika kokko hyem e be boa wana sesei nyina no mfoni enchire mo wa makoko bi 18 mu ehwe yade na ha wana ekuru dada bi na aton ekuru ato dada ko ntibi mu de bia ni ma ehye ko ngobota aka kire wo se o we die o ye boso nam na be de boso besraw bibi ne kura mwate bufodi kire mo ahenma kokobi 80 mu na India doctor onhwe na omwa opa awumawu asifie wo ba wo so hwe me udia awumawu wa wo ba ku mienu miensa omunyina enenkode omunti as besraw bibi kura mwate fodi kire mo ahenma kokobi 80 mu India spiritual doctor na womwa wo juso krobo se na India kan oba panyimu pa simu papa konto na kusem nyane se oda no adwo mema ne ba na aye ni wo ngwase me pa chaw wo hwami se na wo ge etie enkachi bi ene kutam oni che mwa makoko bi 80 mu na fe India doctor ohwe na wo ma pa bema ensanom atomo tentan oba ensanom atomo tentan ebusua mo de hye no mo fa ne gogo pie mo na fe bia nkoye emfama mu wona mane ne susu fa bema ye ketekete atwea komu oni che mwa makoko bi India spiritual doctor be no abo pa gonorrhea e ha wadwene Mr. India doctor na make for the amount kompo ha wa tete wa Mr. ko na afi ofa drunka na ne flo enko ba bia me mfasika ka na enko ye oswasem India doctor na make for the amount stopa ebusia yade we de eba busia ma na aye kabo aye osu kwadanda adwendwene na sefie nuoma Mr. fo ni nchemu ahema kokobi 80 mu na India doctor onhwe na wo ma pa wasi do as I say love me alone ni na no mo ni nchemu o hoy na afidi wo mu no mankasa bibiso e di akyeremu pa enya asem ketwa India spiritual doctor bidika ka twese o wahene makokobi 80 mu kumasi no boase kwante pon so na me ni yeken wo do 8 mu send pa somebody so ka ni pasa de fifre wi adam fira wana India doctor o ya adwuma eda ya wada efiada memreda ena kwasiada eda ya wada efiada memreda ena kwasiada anapa no so ni kwasi enwure no na na afi okwa gina home numbers no ko ya kasa onyina se ya numbers ni go fomba ko na idin komo wi a fre India na afi komo bi ogo bia no bi na da gidi ama na
na nnachi no won so ne abusu na mo mo akopie mu ahema kokobi India Delta in China fi wa he no awa mo pa senso ebia ye kase ebia wo de wote yen kane mbom sabe wani ekuna de mo na pese no ma wate na mo bi entro pa ma na ma de hye no on fra India na komo bia obia no bono enni na afi kwenye etimi emra fra India e was 0240 553682 0240 553682 and I said 0208 297825 0208 297825 India spiritual doctor India mami sa so ma kwa babio asema ye ken yes asema ye ken wa mi ye hu se ebi wa frebufiam ebi won so nipa na wonam nam na wa kohia na kwanhia na ye hwe ni sei obi wa otibika sa me start my brabo nipa sumasi anaso penti na mam sika bi hia se but ma ya dwuma na menshi de uze no na esasemi na se nipa nisika na ma na di akire na ebi ara akasa nipa na se koyo medas ba intelligent question enye sika na nipa de ma no na yes ade na enye sasa sembia na ebetima ese nipa ne sika o de ma no nemo no titu no akasa firi nipa na nkasa wo koji sika nde na wo ye ho bibi na akoji sika na de bai no so wo ye ho bibi kojo ti se football match o sika akono wa training coach ni nyina ye we kona bonise penalty bonise na se wo ko nyina park so na mo bono tro kan e be hye hwan muna wa training wenti wa ko akoji sika no uno so wo se mi koji sika to wo se mi ye sika no adwuma what you say asana waje adwuma mpese bi di ye ni o so ye ho adwuma ye so fiti se o obi tonko ntomre o so se mi kwa tonko ntomre ewi ase so akokọ kra na so brekodi etimi nye pema ne nyi etikwadwo ne de enye nipa no kokwaje ni semsika enu tia na meka se unse kwadwo samre afi be kwawi ye onipa mebiri omani ji ho sa afi kwawi no start bie business ebi de etwa bag ebi drinking spot ebi pese okokọ aso togo so okokọ aso lomi o so okokọ aso akra na kuma aso kokọ faniema wo start bibi kakra nyame yadma by next week ni 2 weeks na kakra ye bibie koko edu obi abeso start bibia ntem se be Christmas no e be kama bibire so wa o se no afi kwa wie me ma ne san de sa afi twa mi o be so mi ane tem enti ka so ahon body ye enti e bi ye pro 24/7 o de braye okuma se ahema kokobi 8 se ne na wo kan o bai no be tina se 1 on 1 ye be hwehwemu ama na kodwo ye hwehwemu na 50 Ghana cedis ye hwehwemu ni wi a ade bi wo ma di wachi enti ma sa ne ma ne be nyina no ye be ka kire ye ka kire ne wi a afi ne wo me na eti kuma ya che o se ma we ni enye se o se ba ho ba ba yo na horo bebere o ye ho ba bi wo ho a wan kasa o garden angels no ye mom ho ye din mo yo bo so a ye san extra angels ni bi kan ho o se kwadwo se o hwe krum ha na o hwe ye mampeni na pamfo ni mpanimfo a apolisi fo mpanimfo ni so ye mpanimfo obe ya no de da no what else enu ti asem bi ba ye wo ebu ha ye ko catch inspector otima soja ni baako etu okura nka no o ko chi nipa ne bra o ko ase chief so ohia obeba yo case bi o so a o catch inspector o se dabi we do so me ma buffalo for media soja me di kan nyina yes so o so me fresh soja o so me from nyina because one na ho ko na so sa na brabo ye botie o wa ni fie nyema di ni so ese na brabo ko jo se ye tenasia ya na se mi nsu na me ni mbura so nka de bia me enseme be yanim no ko jo bia re ho obit me tell say doctor every time me see so me ni be bia na ma me wuye me nu achi na me papa wuye na me so bi kwotene me so wa di mani ano je say obeka nsem no a ne ne de so ya ware sem so obetena sia obeka ware sem no a ma akoro nya bia bi so ma obit ni be ma tena boa be ma ntum so wa boa na nkasa madam bi oban je say doctor me pieto so ni pieto na brofo mo kan say pant no the pant o se me pant me timi de me pant ba ko share sa 2 years o se me ofia me ko afuma me nhye no dangi baby say bia o ko aso na say bia o tu kwa ko baby kakra no a hye ne pant then ko hena say pant na afia o horo na fansu ni ho o se doctor ne be ma na ye say tan be ma ne mpemani mahwe oh me ne be ma no so so awo me nsa asenan
na be me ka sho no fo ni sisuo san ka adwo no wa na wotwetwe saa ma na ye pacha se bro ni wa uso so de koma hwan nye wa na oso be fo ade eso peneni ma hwe all because you say ne ma na gigi ne ma na mo de nam enti me ma na ya ma mo fa blame no ma me ma no kojo ye drive ultimi wo be na yo say bo break o ka kwa finfin enye bete last time the driver man bi achi me who say man no o hwa no chu a shema ni man once let me bo break obi an ko be di man atem so wa me fa just chief o ba girl ba o say yeah o ba enti and the man agigi bibia me ma me ni me nua mana mutie o mo nsene mo kojo you baby wa wo 6 wa wo 8 lady bi oba me tell last wa wo 8 wo na ka say obua on ma me ne bai also 35 years wa wo 6 o say kojo wo na fresh eso sini kumpe na give any kura ko fa po di le cho nkura na ne sen ya and the man agigi niemo e di bi hohoro ma se e di bi ye niema di bi sese nufo ho eju kunu kono kofisa nufo na anti se no afi anka na se friend say yesu moja anka bi ani emu ko no wo no fo no kura wo fili eso san kola masa e bi ye go brutal wo so kura wo nyinguda ukunu na ye bibia eso still ukunu empe onu mu kasa o kasa ukunu na onu mu kasa bo ukunu kojo se tinasi ne e ka ware ho asema wo besu enti ma no mesremo bomodian se obenante ko pa bibidi aye ukunu babro na aye ko ware aya ne de babro no mama no uzi ma mema ne bi ya kuma be chechi mu ha eni ma bebire babro no ma ne de babro no ma mumfa nya adwuma na bukunu mo nka fie na sa wade awom no bohu ban bo ware ne ho ban won bohu ban se ba ya pepe timi fi wo sampo sa so na mema no obo so me nya enya gay ne ko bi friend doctor me say bibi ya mbesa me no maduro na say hey wa dwene nya wanya mfie say manya mfie 26 years adan gay bi ya me ne tena ye ene entemte ye ena me say ne ko kam di say wa pem asem be na otumi yensani wadi mi siga more than 40 million na me say hey akufo ado ti wo beche 40 because we dey 40 million we causing financial loss to love affairs there be wa ma empranche wa sesa no wa ma ne bo say we ekobasa babia within 3 weeks what spend over no more than 4,000 Ghana cedis na mbusa say o ma mo so o ma ne say na me kroma ni brabre no me ma me frame say me send 50 Ghana cedis me kan kwa sesa o kire me man na so ma kan kwa oba na ni wo say wa hwe girl na ma wo say oto iPhone oto den abro ko send wo sunwa okọ e be ma foforo hye ne demo sunwa girl ko sunwa pole o doctor say makuma te me kojo se broken heart chill enu ti mema sika na mo de mama mo nyai mo fam na india doctor oni enchichire mamo mo nya ho adwuma yes ye ho adwuma kojo nim se minimo bi otimi bu ne girl na ne girl say pa ocho bra pa ocho mi nyebie na o tete pa ocho mi nyebie o de papa sika na me ko fam ba ba obusen kwa me nyibiem sika na de mo oba na hu hia ne hia pa ne se oba ne ye no ho adwuma o bu no kra na o pa o chao na o wiawie ne ko to dwa anim minimo bi a ni ma me ka che se ma won ko abrante no wo bumpumani ehurisi ko abrante no o ka che ni ma me se mo si ma me ko abrante no de na manu maduro enti aida abrante o aduro mu twusu baako ma me fon se na twusu abrante enti ko ojo so ye ho adwuma na de so ye ho adwuma no amount of money na be magge na be tuna saki ge na adwene da o man sika obi su di na ko be mi na ko akọchichire enti wo sika o de ma na o se na ko ma boy no baby, I don't think you say love me alone. Do I say come back to me? Obu one ne yire nya case kakra. Kwajo one ni kunu nya case kakra. But when you kunu anko sa apani kunu. Onya ne yire anko sa apani yire. But abufo na yi kakra ntin. Brani anya ho adwane nse otufo nyankopon ahoden. We nya breditwa. Enya acid guo. Enya maabo. We sa aban be chi watum. Ene de aban no be di nyonyonyo. Mo aban kra na o ka che say brain dia doctor ho. Never love me alone. Never do as I say. Never come back to me. Send your bear. Those of you benya o masum die. Ade che o jutwa na yere. Ade che o jutwa se. Eke kan se nyina no. Enya ne saa se kan se wunya ya brawo. Hu se de wote ukra no obi so fa fa bi so aje. Eno na o se ma bo. Ya ho adwuma. Na kojo boy na o say auto iPhone ma girl no. I bet 3 so aboka more than 4,000 Ghana cedis. Ni ma me friend 50 Ghana cedis odidi na. Na se masa e fa hian kan kwasasem. O ma boy say again wo bufo dina man de ye ni maami o
won se kwadwo se broken heart ne ba obi a broken heart a che no so hye na kasa no na ayo so mbo wasom kasa na kan na hi broken heart asem na wo pay broken heart e chiwa basa broken heart me bon paise me bi nchi obi a me se broken heart chiwa me so obi be papa pen mu be tena me ho papa pen oya busu pani wo ekro bi so ko be ahimfie o susi a ma hwe ma ne sa o doctor se ne mesia bre me yiri hu se mesia yese me yiri hu se mesia yese me yiri hu after problem kakra ba ya makoya fo me yiri koko so ekoko asase so ene ja kan problem ni na ma problem na firi ho eja obai yare me ye ne me bia hwe obai ya e ma obai ni firi ma busuafo se koko ni ya busuafo asase so nte ne ye ji asase na firi me so kojo ensam ha ensam ho enu ti e kan ne se wo abofra ho ontimi nkasa ontimi nidi ontimi nkasa ontimi nante fanebra yesi etwere yare wato jam etwere yare wato ho etwere bema nsa twere fanebra india doctor so ebi on de ntisa nsanom anasa junsokrubo anasa wo awo ani haw se cataracts glaucoma ebi scan na atoso yesi kokoye operation kokoye sia me pa acho masasa mesesa woni no ebewi asino woni na sabi kafro oni na kwakoye anicho na kwadwo onum se yese otu okra wo didie na wa fun yama of no ni ayamo fa kan ni amra mi hunu aduane nu mi hunu mu abobi apeto so nti ani yare de yare nyina ya de ba ani yare de be ma kwadwo ne be ma awu anya adwuma o de bo ani a o de bo a oba bi aba no okọ ayaketekete se mampole yese o de ma me hawo o de bra wo tuasika ma oba ni di no na oba ba be ye adwuma na osisi mu so ayedin kwadwo afi na ebe yo abai for one hwe ni ya obeda no do a fridge mu obehu se mpunam anase kako mentina ono yire no ma no obiso nyina bra be pra ho bambo o se ba hu na mani ho bambo dia e yo mampani ene na pamfo ne nimpanifo ene o ma ye dam ya somdwu e correct nemo e ba se baifo hawa o se police fo tuo no enkuma baifo asoja fo tuo enkuma baifo ana ntimi ko jam spread say chief sir me pa cho abaifo ha menti o view what you say wo dia ne say nti all spiritual people ba ni so na krofo bi aba ofie dia ne kumasa police formasa no way na say soja ni bi so be da social media me feeling the power and member ma okroma mo do meto ko di sa adwuma na ma ne mo e ba sa abaifo how abaifo tete e won ni asem kojo uni say abaifo ye no man e wo school dem ye no man e wo sore dem ye no man e wo dwom ye no mkra sa atika mu ba bia lady me maka lady bia sima nkyere wa ha se oye baifo na oje mic otumi to nwuma sofu eniema ne o se asofo bebrebe ase no be preach mo o maye bi o mo to nwuma ma na ngosra ne bana yes otumi hye nkom sa ba ya ne na to nwuma sofu ye chi no ya so nso ye baifo aso sofu yem si na ade ma sofu no confirm ne se o se sa ada age ne be to nwum isi obesi ai ne niema ada mo different ada na dwo koda oni broni da ade we chena no ho asai nti o sora pa sharp no kwako dware nti ho na sofu no confirm ye enti o se wa sofu me bro so mu ni ani o pa ni e dia ya dwuma ye okuma se ahima kokobi 18 e da ye ya wada efiada memenda na kwasiada ye trase e di dwuma o ba be pie kejeti a me pa cho nyabotene bu se me hwe ahima kokobi ka o fa ahima kokobi ka che so be se ahima kokobi 18 ye somebody ensa na ewiada so e mo bi na da wo fa ko wura ba bi ahwema nim ye me ba ma nim kama we eno na be hu no ho ni atena se ye tena se 50 Ghana cedis e duabo e ye dutuo e ya gwala anto anya ma bo kire wa pepe akonodi e so be ne dia bo odua na bo sun otufo nyankopon adawro be da no India doctor so number sin me pa cha wo fa bomodi fa mienu kwadwo na so fe ba ko na anya ya na ba ko ye de atimi aboa me se bra ne ye moa na sebra sasa a edi wachi e ma wa brabo o ma brabo o madwuma se o ma anyina da ne akọwinsafo e ma ni nyina sebe o me ne mema de dabas eni ma nko yie obi se wo ma me papa wo ye baifo na ade ye wo ma enya sa ne tia to American share India spiritual doctor o kuma se ahima kokobi e da ye yawada efiada memeda ena kwasiada fa numbers no ne ni nkomo abusiafo fa numbers here na woni India eni nkomo na ni nyina mu nso no na yese aha ena brebe makwama ene nkomo twetwe no yedi ebesie na yekoidie na memomura mu MCR
ɛyɛ Loretta ɛna afei okay aha mo bɔ adwuma na ko nhyira mo pa saa so na me panorama anwumre yi ɛyɛ Bobby Frank wo so bɔ adwuma pa bɔdeɛ nhyira na me fa be kadente enko ɛyɛ bosore miankasa me wɔ fa se Israel ɛnɛ ɔbɔdeɛ ɛde afiba ko aka ofie ho yes ne sɛ ɔbɔdeɛ ntom isupa mu abrabɔ so n'enyini from bɛyɛ sɛ wɔ fa wate aha wonti ase kura maka eti ne nyina mu no yɛkɔ yɛfrɛ me Bakayoko ɔbɔdeɛ aduma dasene yɛsa no mu bi ahyia akɔ bibia yo wɔn adɔfoɔ ɛyɛ mosomfo India spiritual doctor na motenenkan benfi bebree na dodo na atemenka na de ba kwa ne wum sɛ ɛyɛ bebree o na mɛkɔ kyena mɛkɔ ne kyena mɛkɔ ofia bayifo na ɛdada no ntu ntimi ma ɛno ntina ma abrabɔ no ayɛ pin so odi ama ɛnti ɛka kyerɛw sɛ India spiritual doctor papa bi otu kwa akɔ India man wakɔgye suahunu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahema kokɔ bi 18 ɛdi dwumadie sonko de bɔ nipa bie bɛba yɛ nkyɛn ɛyɛ ɛda ɛyɛ yawada efiada memenda ɛna kwesira tini ɛka kyerɛw sɛ waho ban bɔsɛm ɛkɔ yi yɛka wɔ dwuma sɛ